Mini khairok ma hamjak marok pai flya belai zora kaham belai keplai zora kebo yak buk sangya khondur ke kreke khnanai rok hallelujah tei nang bahai no tini yak buk sa angla because tini kai to no kuplung ke bless khaina thangai tongo kai to kaham koto ku khelai bo hablai nai praise the Lord hallelujah kai to kaham mini khairok ma hamjak ma pai flya kai to kaham yes tako okhil kai to kaham tako amon kai to kaham bukuk dumali bukuk alpana kai to kaham hallelujah bukuk kavita bukuk shemoli bukuk tako shemol kai to kaham kodoku ke seng laibo hablainai te share khaira lainai hallelujah nang ang kai to ni kokno nang suk mani hai oba kena kai to kokno nang suk nai te bu kobang ma chin takok te bukuk songrok tongo seng share khaira lainai te jotono chini bible seng garana layana hallelujah praise the Lord chini alambak seng garana lainai tini chin topic ngangke sakni phano Bwkha ta Beradi hallelujah sakni phano Bwkha ta Beradi obo tini ni chini topic cheng kuthuk ke bujilainai hallelujah kai to kaham te recently no chini came paidrok chini came ni theme tongmani the war in the spirit polao choba hallelujah so came manjangnai rok belai keno blessing ka te bujiman ka so tinio ang haina hai akogono khursawi na hama chengphinai came bo srunglai marok no bo te katal khebo tangi hinke chini kai to belai kaham bo chung messenger thung mu chung jagya chung hamyang thung mu chung jagya kai to mu chung mata mung ke chung always apply is like apply hallelujah apply is like applying thung abono kai to mu chung ma ake chung mia bohai no bible study khaile kya mia ni bible study o chung surungman lai kya ya abne sele sekang ro bo nang sukma ni tamung kangke jefru pano chung pohor baise kadal mani ba pohor ngai tongnani hallelujah praise the Lord kai to rangkha bai thang bo nizi light hallelujah so Jesus Christ pohor ngai sungsar phakya tabu chung Jesus Christ bai than changkha chung mo taw pohor light chungjak tabu kuchung haika chungjak no sing example lana thangmani sing tamno kunga ke chukap jefru sogo waisabani khamui thapla chai thango bofang bokrini jefru sogo ako hor chungpro to kaham kin chungo te yaglo bahine jolok joloke oke hockey ngi tongo kai to kaham fadik chung sarai sarang lai no kongno tam kongno hangkang ke osung saro thapla ngi tongmani baile mungsa manjaknai kwrwi ulta tebuse kamanai amosuke kamanai mungsa pani yafa tongla tebo tomno jolok jolok sungjak nkile mechanna bagui bangkharna bagui khogna bagui habao ongkhorjak oke a bokrang nang soitan nung sungjak hake nono sungjak ke nukmani bai nini ganao phano bo agugrogla bo kharnai bo nono ke kirinai bo sundro machanai hallelujah kau koko sungtam bujika chung soitano kirina nangya
nung ang je pro Kristo bai thansa te chungjak shaitan sa sono no kiri jago nung shaitan no kharna naya shaitan sa no no kharnai because nung keplai nung phangnang nung soi Kristo bai thansa Kristo nini bisingo te julai ke chungjak ni bagai ai to kaham hake topic tamong ke sakni Phano Bwkha ta Beradi okay tangai sengai man bla tabuk tangai ang sakni Phano le Bwkha beraya nglani ba hake tangai bera thai kre ani sakni Phano ba ang tanga sek samung na ya ang naklai nei ba anga bhai ngmang la khani pon baksa borok tongai bano okay sakni Phano Bwkha ta Beradi hanmani main reason tamo tangai abono padi seng sia layana sengkulung layana EP chapter 6 tong khorok sa sagoro koto kukhe Bible verse kari we share klai manai EP chapter 6 verse ke 12 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 kaito kaham min khairok ma hamzak ma rok pai flya belai apply jora hallelujah sabutong ang pori tongo for we are not fighting against flesh and blood tangai sakni Phano depend klaitai hakaba Bwkha bera thai krei nung buji sidi nung saiman sidi chini choba o sakni phanbaya chini choba okay je choba oseng o choba o sakni phan samung chugya o sakni phanbai ka playing manya tamsa we are not fighting against flesh and blood ai busak bai se chini choba ya hangke ba nung je sek phan o busak bai okay phan phunugui tongdi a phan aro chugya okay kaito kaham praise the Lord yaglo tamsa but against evil rulers and authorities of the unseen world nugya sungsani a phanganang rokba hinisao against mighty power in the dark world monak sungsar bai and against evil spirit in the heavenly places a chukna ha level tongai phola hamyarok bai se chini choba aro nini busakni phancho du soli noba jasa phana gushir na kerangdi no su nugya boro gushir na nyang jasa phana karate kerangdi no su nugya bo jaga thangni na karate phunga nyang nugya okay hor bai hor ngagla sunui ri mano nang horoni yak dar hori mano ba nugui tongmane horos nang yak ri man garaya ha nugui tongmane horos nang yak ri man yangke bahake nang wan sukana a nukjagya phanganang a shaitan a borok baike nang nini phan no use khlai nang borok baike choba khlai manana nang bahake wan sukui tongba not possible hallelujah kaito kaham apni bagi no seng tamno serai thanke okong no serai di nini phan okay o choba o cholia je choba o tabu okay chung borogro o choba o sakni phan bo cholia mungsasak da borthi bo cholia da bo cholia silai bo cholia boom bo cholia missile bo cholia okay mungsasak gyan bo cholia ha dini antivirus bo cholia kon phan cholia sengje choba o tabu tongui tongo o choba kuplaing na bagi tamno nang ke o choba o je chini opposite tongai ro okay
borongkha nugya sungsaro tongo chukna ha level tongo unseen world dark world nugya sungsar manak sungsar aros tongo bro nos nukjagya bro nini jesakpano phan tongyo sago jesakpan nini buddhi tongyo sago jesakpano nang gyan ganang hini saksan goshi tongdi nini gyan bai nini phan bai nini buddhi bai oka mungsasak sungsar roje nang ani hini tongone amani khini rok baile nang o chobao kaplai ngai manya because o chobani shoi shoi chini ari rok o chobani shoi shoi shankrak chini ari shankrak rok bomahai borotong mala unseen world nugya sungsaro okay dark world manak sungsaro heavenly places and so a chukna ha level tongnai ha a jaga so bor bir kitingi tongo phalao ni sungsani phan so de chukno ba ni sungsani phan so de chukno chugya akin ngon sungna siri nang boro nang phan nang jagi tongo je chobao sung tongo o chobao nang kese kere phaibo nang wasin tabla jai thang paine okay takla nus nukjagya a nukjagya ba ka phait khani ba nukjama ning kle a silai pan kogri man nus nukjagya bo nang ba romi maya nang bono gana phon bas jak because shaitan biang tei okay chobao khorjak mala phala tei okay gatabo nang ang tomo phala kare hinke a chobao nang ba ke kaplai ngai okay bahagi keplain na jangan coba neng menuk saya jaga hongke se yes a coba neng keplain mana ni ketika itu kaha haleluya amangan alam baga sawo John chapter 4 verse 24 tam sangka ke kai ton ka fola boron suri ner bahagi suri ke fola bai kubi bai obagen sing 23 por ke sing tam nok ke okay abahai surinai abahai okay follow sok paijak borok no kaito nayo tai nasingo hamjago because they are already chobo onkhorjak nukjagyangai ningbo jepro nukjai category sok paine afrona chobo nang participate khlaimano te a chobo nang kaplaingi mannai hallelujah kaito kaham so Simon City nang tomon tapfano follow kri ko ongkangke okay jesukpan nang sangsarao gyan ganang jagi tongdi nang already message jakse hariabon bagai seng bujilai na sakni phano bwkha ta beradi hinmana te kuthukye bible verse ro bai seng John chapter 5 kulok laya John chapter 5 John chapter 5 kaito kaham mada man bakya norok orong nable khushi bangda tongthok jang bangda hallelujah tongthok di khapang srani recently kaito sono bless khlaimani tongo tangei nang wana recapmung mosamung okay tangei nang wana tangei nang kiri Jishu tongo nang siade Jishu tongo nini logi obon kubi ko tawana di takiri di Jishu tongma nang siang ke Simon City bo nini logi tongo kaito kaham man bai kana hai khai kalayo John chapter 5 verse 1 Afterward Jesus returned to Jerusalem for one of the Jews holidays okay Jishu Christ sok pai ka Jerusalem verse 2 inside the city near the swift gate okay Jerusalem a city bisingo okay ba town bisingo as a gate tongo okay was the pool of Bethesda hane kaisa jaga wa pukhiri tongo chalo with five covered porches okay crowds of sick people blind lame or paralyzed lay on the porches okay one of the men lying there had been sick
for 38 years. Okay. जों परि जगबनो तैनों परि खाना खाखलायो तामुके काइसे पुखिरि तंगो आ पुखिरियो तामुका के हामिया हामु आबो सालवाइसा सेबमान जतनो आ पुखिरियो जेसकां बाखलायनाय बसकां हामु तामुनि सिजाक तंगरो अनाजी One of the men lying there had been sick for 38 years. When Jesus saw him, okay, ang asak pore thangka ge jora kobang nangnai norok teruk teruk Bible nai khlaiti ti khanadi sorry a pukhri ni main samung tamung ga ke aro salowaisa ti pupago rekai to roma ke bless clear ka jaga no jes kang thangi bakhlai ri manai bohamia hamo jes hamia phanang thang okay jes hamia phang thang aro jes kang bakhlai ni bohamia hamo khoroksa borok hamia hamna bagai tamni sa jagao verse 5 one of the men lying there had been sick for 38 years 38 বছর নাঙি থাকা মানে 38 বছর ধরে ব চেষ্টা খাইতং ব হামি হামিদে মান্ন ববা হামিয়া ব হঙ্গাকে ইয়াকুং ইয়াকমাnya paralyze okay abo mokol kana khabrum thini keplaingi mano kunni yakung yakmanya keplai jang ba ke tabu hyper je bobini sakni phano tamungja ke depend khlaijak sakni phan ba ke bo chesta khlai tongo chai to gui tongo tamo aje pukri o thangi sekang klainani sekang bakhlainani yangles yes sekang bakhlaini bosa hamu kun dino paralyze yakung yakmanya jasakpano doi khabrum di jasakpano sopre di jasakpano bosesta khlai di bokun dino ek number ngai manya khabrum thini bo yang competition tamni competition khabrum nani competition se bahai ke khabrum nani competition ke jes sekang khabrum moi pukri bakhlainai bini no hamya hamo jepuru sorgoneshwari phai a pukri no lilagri re phayu jepuru tei lilago afro jes sekang bakhlainai a borok jes hamya pangteng hamo piabo o paralyze chesta khlaimani try khlaimani chai tokmani 38 years 38 বছর ngi thangka bo chesta khlaimani phiaba bo pukrio sekang bo bakhlai malia te hamia bo te hamlia okay sakni phan kaito kaham bini khairok ma hamjak marok pai flya khaklai nang joton tong thok jak mang nai akete buji tong bo nei nga aboni bagino tabung nang Saiman sidi, kake tabu nung serai sidi. Oro o borok hamia hamna bagi, 38 years nai singjak, 38 years dore bo kafrai tongo. Sopre uitong bin dehano, zate bo sekang pukri thangi baklai de mani nyoh nei. Pia ba bo tei sekang bo sogilia, tei bo hamia bo hamlang lia. 38 years romi bo azagan klaija. Sakni Phano nung Bwkha ta Beradi sakni Phano nung ta torjak di sakni phan bai khe nung mungsasuk samungsari mano nung hnei nung tawan sukdi because tangai hinke sakni Phano solution kri kaitari Phano su solution wow hallelujah sakni Phano okay sakni Phano solution kri ab boro solution ke abo kaitoro simisi Kristo simisi kaitoni Phano simisi amen aboni bagino verse 6 Jesus saw him and knew he had been ill for a long time jishunu khangkeno saimani paikha boje 38 years somoi sori hanya jishu buji paikha o boroba ashuk balok jak sori hanya suble He asked him, would you like to get well?
nang hamya hamna da muchung. Okay. Ozoro sathai kelayo khnai tongnai rokni bisingo bemar simino mane bemar bai simino bosor bosor romui mesen jagi tongnai tongui mano o jagao paralyze koroksa hamya hamna bagui ha paralyze koroksa yakung yak manje koroksa ha hamya hamna bagui koi bosor bo 30 bosor romui chesta khlai tongo try khlai tongo hamis malia tangi henke bo hamna musung jakhono bahake bini sakni phanbai because arop aise pukiri tongo arop salowaisa a pukiri lilago jepur lilago je sekang baklainai bo hamya hamo bahakela mansukana o paralyze bo je ek number position naragi manan hanai kono dina khabrum laitini sopre laitini paralyze ek number ngai manya hai phano se bochi bini sakni phan ba ke bo try khlai tongo chesta khlai tongo hamya hamna ni hanai bosok bosor ngi thangka 30 bosor ngi thangka 38 years ngi thang paikya okay Jisoo Christ sangka bono no khangke no bini problem tamo koi bosor mi bo problem Jisoo saimani paikya so amni baga Jisoo bono tam sangka okay oro verse 7 oh sorry verse 6 oh would you like to get well nang hamna da muchung nang srai sraka hami basana da muchung Jisoo Christ bono sangka nang hamna da muchung sade nang hamna da muchung okay Jisoo Christ bono sangka answer tamre I can't sir ang hami manglat agin har 30 bosor kisan kok diba har mani pe motai pura hamsinani e bokoropan yak rakhanabo ang keplai ngi malia tai ang tai hamliangsai tong terka okay sabo oje yakung yakmaya for I have no one to put me into the pool when the water bubble up ano koroksus o tui lelak pro okay bam sawoi haike ba chubanai kri ano tanglar ek number na nango haike sa hamya hawo bobo chesta simi khlai to bin phan bai nge pro sung pai kya asoi hamri man nai cha na hamna ra muchung liya ni sa tangai are kep sekriani ano khorsos romo yara ek number ni bagi baklai man khiklai re nai phan sekriano te bro hamsina ni ang because healing process no bo bahake buzika aro pukiri rilago kalai ke simi baklai ke simi hamnai bo healing process no hake simi buzi tongsiu okay bo chesta khlai tong bin phan bai but no 38 years haipan bo hamis malia okay kai to kaham saima di samung sana bagai bosor amsung nanya tomuno right person logi tongke hake samung sao a right person sabuke Jisoo Christ bo gana tongke bo logi tongke bo bising tongke samung bosor nanya sana ni bagai hake samung sao hallelujah koro busuk tong go sinayoro okay Jisoo gana tongke samung so saka okay to tong korok sasuk proudly go simana jago belai tong thogoi ha Jisoo logi tongo samung sa saka to tong korok sasuk kai to kaham min khairok ma hamjak ma painai jata no painai jaiya hallelujah Jisoo gana tongo samung sa saka ambaga Jisoo Christ bono sangkaple ai nang modu musung sadi hamnani himnara musung nang sangka bono boro tai sinane ang aro ek number ni simaya keba no bam khoro bamaya pukiru kis khikla ya jeti lori pro sekang seka boro tai ang hamgala katai okay har mani to hagir bo nang moni life har da mani to kha te borong sinani te boro sa sinani keba help kindness kiri khano ang hai big rana rang phane kiri kha hai ro panang to mam nang bo
okay tebro samungsa engli atai pakai thai tam thainya sih baki hai rok dangi tong terang kaneng ba stop asa kok tali belita sakuru di okay Jesus Christ tam sengka ba neng hamna musu nono sengi tong tam neng hamna musu hallelujah praise the Lord neng hamarina na neng methang jak pundara na neng pholana na na ak apply okay sengi tong tiri nono ak apply nya neng na na hallelujah praise the Lord tanggai neng wana tanggai neng kiri Jisu tongo neng siade Jisu tongo nini logi ya prizang ridi ya pakhorogi tong thogai neng musadi ozora musana nisi ya prizang ribu ya pakhorogi ozora rusapna nisi hallelujah kiri nania udeng no ba ni confuse nania siring di hallelujah tawana di tangwana zamana saime de ban Jisu logi tongo saiman chidi Jisu ni logi tongo kaito kaham bini khairok maham jagmarok pai fly I can't sir the sick man said I have no one to put me into the pool when the water bubble up someone else always get there ahead of me ani selai sekang bui baklai ribayu kapkha mukti kiklai kya ang yakung maya batay bora egna barani mansinani 30 বছর nangka ha 30 বছর kai thangka 38 years ngi thangka ang kapra mani o pukhri lilak purang baklai hamija manno hnoi nengbo kapra suka nengbo chesta khlai suka adengno sadasano samulasano ade engno okay neng chesta khlai mani neng try khlai mani neng chai tok mani balok suka haipano result nge 0 কোন সামংসে চাইয়া অবরক ৩৫ বছর রমই কাফরাই তঙ্গ চেষ্টা খাই তঙ্গ ফনাসাতে পুখরি বাকলাইরি মানলিয়া পুখরি বাকলাইরি মানলিয়া তে হামিয়া বাহামলিয়া তো যিশু খ্রিস্ট হাউই তঙ্গ মনে মুসুং সারি নে খামনানি অজরস্ত দসে হি মুসুং লিয়া বড়তে আং হামি মানসিনারা এক নাম্বার ইংলিশ মাইয়া খানাদি চার্চ খানাদি তাকুকতে বুকুক সং संसार एक नंबर मानी बायताबो निनि मानथाय करिखा नोंबो एक नंबर ना बाकी काफ्रामि तंले बुइसला गोनां दाङै मनो तो नक नायथ गारि दामनि ओके आबा हाके नों काफ्राय तंले एक नंबर दाङै मानिनो टेबो सनाय माननो साइमानि निनि फान सामुङो चुगिया निनि फान बाय नों सामुं सारि मानिया Hallelujah nang Simon di khanasi di serai ke nini pan bai nang samung sari manja nini kaframa bai nang samung sari manja nang jasuk pano tension pan nangi to jasuk pan nang khabrum pan to kolom ti pan kiklai tong di nang jis kabang ma lama na pan nang nai to maya no nini pan bai ke nang jasuk pan nang nang samung sari meya samung sana ba ge Jisu gana tong ke sengka Hallelujah Jisu logi tongo nang sia de Hallelujah Jisu logi tongo nini Amen Tanggai neng wana Tanggai neng kiri Jisu logi tongo neng sia de Hallelujah Jisu tongo nini logi Tongo bo logi Tabo ko borok gana manka Jisu no Logi o Neng himnar musung sadik Asik logi manka Asik apply sa hamranai sa sengi tongo Neng mode musung sadik Afrosa ansa tamrebo mangla katai Jisu manya hne kare Jisu impossible hne kare possible sinis nada nang sim sari nang nada nang sari busu bemar ke zamba kes kemaka tam problem kes kemaka because problem by messenger na bagi asang sungsara problem na mesene yakong tolaw ke roi sing himi thana bagi si Kaito kaham praise the Lord okay nini pan bai nang maya jaspan ka frade nang samung sari meya ba Jisu gana tongpro yes Jisu nang mano aro nang bwkha bero nai di samung bahake sa kaito kaham hake botam saka kes kering ke ba khorok sa Jesus told him stand up pick up your mat and walk tam skok sai to ga bazarik Himdik
나리 니니 리안로 코사리 땅말에 뭐 보이도 클라이는 나야 그봐 와 치노 마사리 햄릭 나리 닌 리안로 코사리 okay 제프로바 하게 command खाइक्या instantly the man was healed लगे लगे न 38 बोसोरावै बिनि फान बाइके बच्चास्ता खालाय दंमोन जिसु ख्रिस्ट शक बाय मा बायसे वाइच सामुंसायसि थांखा वाव हालेलुया सामुंसाना बागै निजिनि फानिया सामुंसाना बागै जिसु ख्रिस्टनो सलगि नांगौ बिनि प्रेजेंस एनाफ चिनि लांबावो जिसुनि प्रेजेंस तंफे सामुंसासो साखा हालेलुया जिसु लगी तंगो नंसिया दे हालेलुया जिसु लगी तंगो निनि कायदो काहाम Tanggay ng wana, tanggay ng kiri, Jishu tongo ng siyade, Jishu tongo ninilogi, Iya prizang redi, Iya fakorodi, Tong togay ng mushadi. Hallelujah. Iya prizang redi, Iya fakorodi, Tong togay ng mushadi. Hallelujah. Tanggay ng wana, Tanggay ng kiri, Jishu tongman ng siyade, Jishu tongo ninilogi, tongo ninilogi no, relaxing. O borong ni gana Jishu tongo, hallelujah. Basadek, basaka, khosadik ni riyan ro, khosaka, himdik, himka, hallelujah. Kaito kaham. Punya ni Bible verse sempuri kam, Ephesians chapter 6 verse 12. Okay, soba se boma hai soba ke nugya sungsani bai monak sungsani bai nok hale bela tonglai birki tingi tonglai a phola hamyarok bai se soba a soba no jitina bagai nengke nini phan bai se neng try khai tongo nini phan bai se neng sasta khai tongo bor nang keplaing na ne ha bui silai tu bui phakya a jaga se neng hadol kitaro neng bor keplaing na ni bui silai tham 거기 동마자가 능 하돌 키탈 하니 능 군들 cấp lại hay 응나이 해다 no guliase speed ke phainai hadol la kitai mansla bia nang pok sak lai thane bla saimandi grace sok pai ke ni langmo saimandi khairok ma sok pai ke ni langmo nang tabo a khairok ma na enjoy de khlanya musung a khairok ma tongoi tiar kok ngai jesu christ moplika sabai na fanya phai pro nang khobjak na muchunge diba hallelujah praise the Lord kaito kaham meri khairok ma hamzak ma pai flaya tong bi khapang serang bi hallelujah tabung nang nok jai rok bai tobung no choba khlai ko plying na musung ke nang tabuk nang kok mani sabno ke jesu christ no phatara simia bisingo bo hallelujah jesu christ phataro bisingo ukulo buskang debra bebak jago nang sabno na ke jesu christ no sanamo nini sakni phano nang okay ta torzagdi a sakni phano nang Bwkha ta Beradi sak phan bai samung saya sakni phan bai sengmung sak khlai manya kaitoni phan nango kaiton niji sini ni bagai coba khlai nai coba kaito khlai tongo Exodus 14:14 okay biya ani anggela hallelujah praise the angke lenglai mang tong nai biya langgela yes coba khlai tong khaba taba ni lenglana ni etba अरे यीशु आशा का हमारे खलाइका आ हमारे ने एंजॉय खाई जाने दिबा हालेलुया बियालनी ने बाकी करे नंगाबनो साइमांदी काइदो का हम बिनि खाइरक मा हमजाक मारो पाइफ्लाया ओके आसे कलक फाइसिन थाना मुसिया अबनि बकसनो जों सोरंलायनाय खाना किसा का सोरंलायनाय ओके पियाबा अजराव अककसो साना मुसंगो नायदि निनि फानबाय माइया अकक खाइसे मुइतो नारग्रादि ते गायसांगा तामो नों साइमांदी गाना जिसु नांगो Gana Jishu tongke 38 bosorni okay paralyzed phungsaka basa oi hami man phiru hunke okay therefore basa din katam ka instantly the man was healed basa di Jishu gana sok pai ka basa din jaga basa ka instantly healing ka tabu Jishu gana ni sok pai ba no nang okay bo sok pai je mo bo je no dagi to mana kokro ni khunjo habi ja tong okay nang khanai je tong abuse Hallelujah. Kaito kaham. Bini khairok ma hamzak ma to pai flyer. Nung saimandi tamo. Asake kaito ni khairok pai flyer. Jesu Christ no nini bagi di roka.
Nini ganawo nini bisingo hanani bagai nini ukulung buskang bebak zaga samung klanya ni bagai. Haleluya. Nang sesadi tahu bahaya. Nang sesadi. Nang nara nang Yesus Kristus nang ganawo. Haleluya. Kaito kaham. Already Yesus no bisingo. Okay. Bisingo zagaru enjoy si klai tongka. Bemar kerika problem kerika. Berai khusiwo. Tor tong koroksa segoro. Ang Yesus Kristus no. Okay, ani Bwkha jaga klai reka. Bo ani subrai. Bo ani bisingo tongmani bai. Ang tabu keplai se. Wana mong kerika kiri mong kerika. Totong koroksa sego jaga life kanai tongnai rong bisingo. Is there anyone? Totong koroksa sego. Okay. Nang nini panbai ka frai tongo. Maya nang nini panbai. Because nini panbai manai jatliya osoba. Osoba angka dark wall tongnai rong baisi. Osoba angka manak sengsara tongnai rong baisi. Osoba angka nok jaiga sengsara tongnai rong baisi. Osoba angka nokha level biri tongnai abo rong baisi. Nang nini sakni panbai manai haida. No maya nang. Okay. Bondeng mai nuk jagya agin phanang klangi thango walari klangi thango bondeng mai nuk jagya samung dere klangi thango bondeng mai nuk jagya bang ma jagao okay pura ligra kai khai klango because nangnos nu yang ka ba aga tabu jemon silai be chobang ke silai be silai nyongna nango yang silai ayang hadul ke bahing nai ba silai be nu chobang ke silai be silai ayang le birki tingoi phola tei khese ai chir choporo goi tongka bor rok no nengke tabuk sakni Phano se neng tamji tungjabai tongo yang le coba sakni Phan bailiya coba tabuk phola bose coba tabuk Kristoni phola baise Kristoni phola kri borok Kristoni borok ya Kristoni phola ganang borok borok bo Kristoni borok amen je borok Kristoni phola na baithani klaina ka a borok ta mungke enjoy relax honai simi hamaro hristongo because ela mago sija coba kaitor klai tongo angke lenglai mang tongnai yes real Christian ke coba otam klai ke Kristo no gana naharo Kristo no bisingo dawo Kristo baitham through spirit tam klai ka a coba oke nini ngai ongkoro te a coba kaitor ongkoro mani genang ke ba nang ba te bro message action ba nang ba apply mang ngi tongla di ba hallelujah praise the Lord yes brother ang tabuk jisuno manai belai kha kasangka kaito lob jakten okay takuru mal okay ani jisu ani logi tongo kaito lob jakten hallelujah praise the Lord okay bukuk santi ani jisu sal brom se logi tongo sabuni bagai abuni bagi no ang khak sangai ma tongo kaito lob jakten hallelujah praise the Lord tong di kapang serani okay tamo sakni Phan bai sing manya sakni Phan bai sing keplaingi manya Jisu gana tongkele samung saka nang keplai so sok pakai okay kana haino hai chung kai tuni kor keplai ke sering lai dai piaba kana ni bagi time change khlai disinai time ke 7:30 sara 7tawo okay 7:30 sara 7tawo songnai kana live okay bahai norok ni bagi time okay ang rema bai bung ya norok ni bagi time thik bobo 7:30 da na 8 da bobo nong ni bagi soi ingjak norok okay live ni bagi khna ni bagi 7:30 or 8 norok je time ro abon na ang majority na sigi yes abon ni gosi nanai okay testimony ang tabuk enjoy khai tongo Kristo ang follow receive kai mani bagai takuk semor kai to lob jakten hallelujah 8 koroksa 7:30 korok nei okay takuk okhil taman sare okay Jisu Kristo no logio manai bebak zorau no tong thobui mano kai to lob jakten okay buku reba kai to ano belai hamjabu kai to lob jakten okay yes Jisu ni Phan bai bebak no samung khlai mano hamyane mesan kha kaplain kha bukuk puspani testimony kai to lob jakten hallelujah ha ke 7:30 by 8 okay kaini no bangroro musunai bangroro okay 7:30 okay bukuk jimi kai to no poito khlai ke mungsa no phana wana nangya kai to lob jakten hallelujah kai to lob jakten
Okay. Okay. Bini bo na sinai korok ni no. Soitao sao soitao lo possible ngla. 740. Okay. Yang bo gana khalar sinai 740 o live fine. Okay. 740. 740 o live fine. 30 na monalia 8 no monalia. Kasaro faisinai. 740 o live fine. Kana ni bagi live tiar tongbadi sarigo. Kaito kaham. Hake tini o sarik fang zora sungtam serngi manka sakni pan baike seng manya. Seng oke coba keplayang na hangke kaitoni fan senanggo. Kaitoni fan tabung sok baike cintani wo. As a helper ngi sok baike abo sabungke Holy Spirit. Hallelujah. Kristoni pola ganang, Kristoni borok, Kristoni pola kerei, Kristoni borok ya. Hake neng tabuk saiman sidi cini coba o sungsaro oke saburok baike nukjai gerok baisi. Pola no de nukjak no. Hake padi sungbo polao kuplong layana. Hallelujah. Praise the Lord. Bahake possible abo. Elam baga serai sao. Bofa asan ke. Oh sorry. Busa bofa na asan ke anu saru. Okay. Jepro roti san ke rutin charu. Okay. Tokri san ke tokrin charu. Okay. Neng jepro kaitan thani babu ang atsubane Holy Spirit na nango. Abo hake neng Jisuna hamzak mani be kok khana woi. Okay. Neng tongo afro ke kelai sake no tam na hinke nini bagai pola kuplong ke supung zakai je jagao Kristoni pola ajaga tam tong kangke keplai tongo piok zak mung tongo Kristoni pola ganang borok no Kristoni borok. Haleluya. Kaito kaham belai hambai norok joto no. Okay. O joro laibo norok manjak pai bagai ang tini onek din pore laibo paima ba ang stop klaigra nai norok bahai no kesan mazar baksa hapai kya saimi ar panang khana khana time ঠিক ke seng joton attend khaile nei koitao 740. Okay. Jotona hambai fadinga sung jotona mukum lain kaitona hambai lain. Father, thank you. Nang like a bless klaima bagal jorano. Tei saiman kapa sakni phano phan kari sini phan borong ke nini presence se nang baiting. Okay, ani bisungo chini bisungo habi sam klaima baise. Afa nintani berbagi afalo. Belai tong tugi kaplai Kristo Jesu nang baike. Afa nintani berbagi afalo. Hambai ru. Amen, amen, amen. Kaito kaham. Okay, amusun jiteng kana. Sang malain joton pauke.